Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Inkuru yababaje abaturarwanda bose batuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Iyi nkuru ni umusore w'imyaka 35 witabye Imana, ndetse uyu musore yapfuye urupfu rubi kandi yapfuye urupfu rutunguranye. Uyu musore yararangije umwaka w'amashuri wisumbuye icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ubwo yaragiye guhabwa impamyabumenyi ya bachelors. Uyu musore rero birangira yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu tariki zisanga 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Nanone turongera tugaruke mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Abagabo batatu bagwiriwe n'ikirombe ubwo bacukuraga amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko. Rero aba bagabo bakaba bitabye Imana. Iyi ni incamake y'amakuru. N'imbere bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera nge mugiye kubana mwana makuru. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ko mazina ya Kidasamura. Reka makuru yacu tuyahire mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Umusore w'imyaka 35 y'amavuko apfuye urupfu rubi kandi apfuye urupfu rutunguranye, ubwo uyu musore yitabye Imana arangije amashuri icyiciro cya kabiri kisumbuye cya kaminuza. Uyu musore rero akaba yari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, akaba yitwa Jean Claude, ndetse akaba afite umuryango w'abana 4, ndetse akaba afite na mama wiwe umubyaye utuye mu karere ka Nyagatare. Ubwo we yari yarimukiye mu karere ka Musanze bitewe n'akazi yakoraga. Rero byumvikanye yuko yapfuye kandi agapfa urupfu rubi. Rero yazize cyangwa yari afite ikibazo cy'umutima, ubwo guhumeka byanze bikarangira umutima umufashe, birangira yitabye Imana. Akaba asize umuryango w'abantu 3, ndetse uyu musore akaba yari arimo ashaka diplome impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri, akaba yarayibonye, none akaba yitabye Imana atayikoresheje. Twagerageje kuvugisha abaturanyi biwe cyangwa baturanye tubabaza ubuzima yarabayeho cyangwa life yarabayemo, gusa abaturage bavuze ngo uyu mugabo yari umuntu mwiza, gusa ntago yisanzuraga kuri buri muntu wese. Bivuze yuko umutima wiwe ibikorwa byiwe byose yari yarabyeguriye ku masomo, kubera igihe cyose yabaga afite mashini. Iyo yabaga avuye mu kazi ari nk'ahantu kureba match cyangwa agiye kureba umupira, wabaga usanga afite mashini yiwe imbere arimo akurikirana amasomo live. Bivuze yuko rero byababaje abaturage bonse cyangwa byababaje abaturage benshi. Ibingibi byabereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu ku itariki zisanga 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu musore rero akaba yapfiriye mu muhanda, ubwo umutima wamufataga akikubita mu muhanda bakamwirukankana kwa muganga. Uyu musore yapfiriye mu bitaro, ntabwo yagize apfira mu muhanda. Bivuze yuko rero gushyingurwa nabyo byakozwe, ibintu byose byese bikorerwa icyarimwe nk'uko mubibona hano. Turi ku irimbi aho bashyinguye nyakwigendera w'imyaka 35 y'amavuko. Nababwiye yuko asize umuryango w'abana 3, ndetse yari afite umugore n'abana 3, gusa abaturage cyangwa abaturanyi be bamufataga nk'indakemwa cyangwa bamufataga nk'umuntu w'agaciro kuri be. Ubwo amakuru yacu rero reka tuhite tuyerekeza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Abagabo 3 bagwiriwe n'ikirombe bahita bitaba Imana ubwo bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe iki kirombe leta iherutse kugifunga, none bakaba bari baragiyeyo cyangwa bari barimo bacukuramo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe binjiye mu ndake aribwo mu buvumo barimo bacukura ikirombe kibikubitaho bahita bitaba Imana. Aba basore rero bakaba bajyanwe mu bitaro bya Matyazo kugira ngo barebe nimba barokoka, ariko birangira nta na kimwe, nta n'icyo bitanze rwose, bapfuye. Ni mu gihe ubu ngubu nabo Imana yabakiriye mu bayo. Bivuze ko rero polisi ikora mu mujyi wa Kigali irongera kwibutsa abanyarwanda bose bakoresha umuhanda kuba focus. Ibyo ndaza kubigarukaho, ariko reka nongere mvuge yuko ubuyobozi bwo mu karere ka Rusizi bwasabye abaturage cyangwa abayobozi bo
mu nzego z'ibanze kujya batangira amakuru ku gihe, kubera yuko iki kirombe kuba cyagwiriye bano bantu bagapfa n'ubufatanye cyangwa nuko abaturage barangaye cyangwa batinze gutanga amakuru kugira ngo iki kirombe bakigereho bagifunge, n'aba bantu bari gucukura amabuye y'agaciro bafatwa. Bivuze yuko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwangiza ibikorwa remezo ndetse n'ibidukikije kandi bunahungabanya umutekano w'abaturage. Bivuze yuko rero iyo umuntu afashwe ari gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko arahanwa kandi abihanirwa n'amategeko. Rero mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yizewe mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mwarimo muri kumwe mwana makuru nitwe Kidasamura, urw'inkuru gutubakora rugakonkoma. Imana ibari